Hello my people ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwese mwahisemo kugenda mudukurikira gatanu kuri gatanu, by'umwihariko mwe mwamaze kuba mukora subscribe. Amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Impinduka zikomeye cyane muri 11 ikipe ya Rayon Sport igiye kubanzamo kuri uyu mukino ukomeye cyane igiye kubihanganyemo n'ikipe ya Mukura Victory Sport Elwaziri hano kuri Kigali Pere ku isaha y'isa 9:30. Mani ishobora byose, umutoza Bruno Ferri yamaze kuba akora impinduka zikomeye cyane agendeye kuri match ya mbere bakinnye ya Fazare, agendeye ku mashusho agiye atandukanye. Ikipe ya Mukura Victory Sport yagiye ikoresha ikina n'ama ekipe agiye atandukanye. Bamaze rero kuba bayanariza, baza guhita bapanga 11 beza cyane bagororotse ku mpinduka zikomeye cyane bigendanye n'imikino bari bamaze iminsi ibakina. Mwarabibonye ko ikipe ya Rayon Sport yakinnye neza cyane n'ikipe ya AS Kigali yitsinda igitego 1-0, ikina na Police iyitsinda 1-0. Kuri iyi nshuro igiye gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport Elwazire, ariko iraba yakoze impinduka zikomeye cyane muri aba 11 ari bongeye kuba nkubwira. Mwizamu nk'ibisanzwe yitwa Kwizera Olivier Gishweka, araharameze neza cyane uyu musore kabisa, araho arashima Imana. Kuri kabiri hari umugabo witwa Uwumukiza Obed, ni umusore ukubutse mu ikipe ya Mukura Victory Sport Elwazire, birumvikana azaba ari gukina n'ikipe yavuyemo. Hanyuma kuri gatatu hazaba hari kunyura umugabo witwa Aziz Ben Dao, azaba yasimbuye uwitwa Ganijuru Elia wabanzaga kuri uyu mwanya. Mu mutima wa defense bo ntibahinduka, ntibakorwaho, bamwita Chimanga Chilembi Ramazan, araza kuba ari kumwe na Emery Bayisenge, baraza kuba bahakambitse neza cyane gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero muri Mediane yamaze kuba hapanga urukuta rw'Iyeriko, ntabwo Mediane yigeze ayihindura. Yafashe uwitwa Tony yafashe uwitwa Tambwe Guwari Ngongo amushyira ku 10, afata uwitwa Bedi Bigirimana amushyira ku 8, hanyuma afata uwitwa Yannick Bangala Litombo amushyira kuri 6. nuko nguko mu kibuga hagati ibiraza kuba abimeze neza cyane gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero mu busatirizi bw'iyi kipe ya Murera yafashe uruhande rumwe arumanuraho umusore witwa Basane Azizi Kuranya, hanyuma urundi ruhande arumanuraho uwitwa Mugisha Didier Taichi Taikonda, hanyuma kuri atake yamaze kubahashira rutayizamu mpuzamahanga w'umurundi, uwo nta wundi ni Asumani Ndikumana. Ariko nanone ku ntebe y'abasimbura haraza kuba hariho uwitwa Cindy Paul Jesus, haraza kuba hari uwitwa Nganye, haraza kuba hari uwitwa Ganijuru Eri, ndetse haraza kuba hari n'uwitwa Ntarindwa Aimable. Baraza kuba bahari bameze neza cyane. Abo ngabo nibo b'ingenzi nakubwira ko baraza kuba bari kuri benshi, ariko ababanzamo bo ni abo ngabo maze kuba nkubwira haruguru. Hanyuma abo ngabo ba Tony Kitoga barabaza kuba bibereye muri stade bisanzwe bareba umupira. Abo ba Richard Ndayishimiye baraba bari muri stade bareba umupira. Abo ba Faustin Kitoko Likao Pizarro baraza kuba bibereye muri stade rwose bareba umupira bisanzwe. Abarimo Bandera n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye utumvise kuri iyo liste baraza kuba bibereye muri stade bagenda bakurikirana umupira nk'abandi bisanzwe. Baraza kuba bari muri VIP rwose birebera umupira, bimwe biri aho ngaho. nuko nguko byifashe. Match rero ni ku isaha y'isa 9. Icyo ugomba gukora ni ukumakinga sure ko wakoze subscribe, ukande share, ukande like kugira ngo tujye tubana neza cyane gatanu kuri gatanu. Ariko nanone niba uri umureyo uba ugomba gutereka ubururu n'umweru aho ngaho muri comment, cyangwa se
ukanyibwira tukamenyana tukajya tuvugana neza cyane 5 kuri 5. Ahangaha niho uzajya ukura amakuru meza yizewe azira impuha no gusesereza. Umwihariko wacu ni uko turekura amakuru menshi agiye atandukanye, hanyuma wowe ugakuramo akunogeye. Njye twari kumwe rero, nkaba nitwa Vedaste, reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.